abebembeza bo bwahatini bagira ngo ibikorwa byo kutuntuza abantu abintu barimo hamibiri yabo bikanyire kimwe mu bice kabitari bimwe na bimwe kandi ngo abantu ntibabisherekera ebi n'ibindi bigambirwa mu kushongora abebembezi yo kutebekanirwa b'ikitongore cya National Union of Disabled Persons of Uganda n'ikigenderwa cyo kurwanya sokushororwa ko barimo mu bantu indeba mu kimwe mu bingi hari mu lobbying capacity okushaka abantu abakora bariyo bashikira abagenzi babo bamanyike biteye biriyo ntabwo cyo katushake ikiraje turakore kibe kirakwata abagenzi betu kandi kirabareka mu magara marunji agatarabereka ko batine mani n'ubasi abo kuba abantu barebeka nk'abantu batine mani n'ubasi Tete baramanya ngo abana bintu mugashoba bari nyine umuntu nayiba wanje yo kagamba umwana reka mukutware St. Anson at my own resources mutware St. Anson niba murondere dona yayanga ngo nabyaya amahano none ushaka kujana marawe ngo ujana umuzimu ngutwara uriye ngo gumurugaho niyanga abebembezi b'inamasikungu batungo kushomesebwa nk'uko butwire nikiza kuhindura cyango ahakurwanira obusinge bw'abantu kandi government ni inamateka agakurugiro munsi yona nagani agaruka turagira twabane tukore bituri gukora babe bare twabantu tubara n'akaciko atarese ubu mu ryabo beki umuntu yine burema ninga twantu tukora program ibene reba abantu kabo aroho abarema abakujwekera abarema batahe babo omukanso mu district council aroho obumu obarete bitekerezo cyonko usanga nkaba kansara tebaba supporting tebaba defending tebabahereza obusagiki mwese geramu oyino burema hamubiri nagira ngo abantu batwire batari kutwariza jyabarema abana batemere zitindika y'abadidari obanga kubatwara tukora ngwaka tujibisize kama mfuti ngene nikana mutei numwana omutei wa kundora abe azimaye agamba kadi dewana dadi bati okubangura oku n'okwebiro bitano omugandi abantu abari kutura n'oburema hambiri yabo batori n'abebembeza barabajokere omu district y'Isingiro konka twayenda kugamba amazima this time abarema tukiri inyuma turekerwe nyuma abo kuba kugira ngo turekerwe nyuma government serenti ekatukonsideringa ya okurga constitution yakorwa twabasa kugira abajokerwa batano ba parliament parliament akachikwa kanika kugita barema kandi kabahwero kutunga obuhwezi oburinganiza n'obuhereza bwa gavumenti konka district y'Isingiro maziro bwire takine ahakuba batwire emyaka yabebire yahwireyo. So it is just a linkage between UDIPO and local government. Harriet Binobwenje nuwatorino nka chairperson w'abahabwa Isingiro. Bantora na chairperson wa UDIPO kujekera Isingiro district. So chinkuza kukora abantu banje ningashi roles no kugenda nkanywanira Isingiro nkabaretera ebintu byaremiro ko ruguru aba borekero kusima habwa government okubaho mugisha ogukushoma no kuhayamara kagabo. Gasha kwa Anthony Twine hamwe na Ruth Nwamanya.